Kultni Sapiens je leta 2020 doživel stripovsko priredbo. Duhovit sprehod po zgodovini človeštva vse od prazgodovine naprej postavlja pod vprašaj marsikaj, recimo religijo, denar, lastnino in lahko marsikomu spremeni pogled na svet. Slovenski prevod Sapiensa v stripu je preučil Tine. Sapiens v stripu je komičen in poljuden strip, ki ga je ustvaril znameniti mislec in pisatelj Harari. Ne gre za dolgočasno zgodovino, ampak za zabavno razlago, kako smo ljudje postali edina človeška vrsta na svetu. Točno tako. Zgodba se začne pred 100 000 leti, ko so živele še druge človeške vrste, na primer Homo neanderthalis. In ja, na koncu Homo sapiens ostane edini šef, če pogledamo na evolucijo kot resničnostni šov. Ja, pa srečanje z neandertalci je prikazano skozi moderno umetnost, izumrtje mamutov pa kot divja kriminalka. Tale Harari ima pa res bujno domišljijo. Poleg njega pa nam pripoveduje zgodbo še njegova nečakinja Zoe in njegov alter ego Doktor Domislov. Doktor Domislov mi je všeč verjetno zaradi tega, ker je tak Superman. Ima zelen super kostum. Najbolj mi je pa všeč zaradi njegove domišljije. Doktor Domislov je v bistvu Hararijev alter ego. Takole pa nam Harari predstavi knjigo. Hello, my name is Yuval Noah Harari. I'm a historian, and I would like to talk to you about how we humans conquered the world. Humans have been around for millions of years. See that little group over there? They are our very distant ancestors. Their behavior looks kind of familiar, don't you think? But they weren't very different from gorillas, elephants, or birds. There was nothing special about these early humans. They were insignificant animals minding their own business in a corner of Africa. There was no sign that one day they would conquer and transform the whole world. This graphic novel explains how these insignificant apes acquired godlike powers and became the rulers of planet Earth. K sreči pa ta knjiga ne obstaja zgolj v naših mislih, ampak tudi v mojih rokah. In upam, da bo čim prej v vaših. Ja, v mojih je že. Takole upam, da ste pozorno poslušali, sedaj pa sledi vprašanje. Na kakšen način je zapisano delo Sapiens v stripu? Kot A. Pregled znanstvenih dokazov o evoluciji človeštva, B. Popolnoma izmišljeno delo, C. Biografski strip o zgodovinarju Harariju ali D. Ustvarjalna interpretacija znanosti. Ti kar tako nič Jurija ne vprašati? Vse sem rekel nešto. Posvetujte se in odgovorite, obe ekipi menita, da je to odgovor D. Ja, kljub temu, da delo Sapiens v stripu temelji na znanstvenih dejstvih, teh ne prikazuje suhoparno in strokovno, temveč ustvarjalno, doživeto in pripovedno zanimivo. Pravilen je res odgovor D.